Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ngay kublay fi baro kibiyoso na kubor hakitang try Jesus Christ ban ni aingo yung blay si senpat bagay yo lekamen hana Christmas Jerusalem arja arfulai bangi aingo yung blay babdang ki jinja ki ba ni hakalang kiri potai ba negari jongi ublay udang pensa ya ga jim ga jongi marbalay bulan ka plan ya ga jim ga jongi bayong ka jingga khu nan ki hima ga jongu pada por ka pekan mawi si senpat ya jing walang bru ukhonu blay u Jesus Christ kumla tho aksen jong blay ka koswal jong Yohanes no ka balai ko ka nriu u blay e kata kata ka potai ula IT no ela khon la khamoro jong u Jesus Christ tabta jing panem Jesus pa ingi Hebreo. Tengah kuaban cubu Ahmad Jefi baginya pusan ya ginegi benta katuk ane balai bau Jesus Christ uwan cendeng persai. Ngitip bau blai la thau ya persai hari tahu la thau ya Hebreo Adam bana ka engkrung jo la thau ya Hebreo ka em. Ula bu igi ya per Eden bagim rin sumar ya ka bad bagaji em ka jongki kalong haga jong sensyar ya ka per Eden bat wa agi ikhtiar haki nam ta portahi barok kawai bal awai ki bakim bet ban bam ya wai u so na wai uding ndai ki jing bam ga ban bam ki ding barok haga khper ga bola bo garpang nam ta jongki ban long ga ban ting shai na buram ga jong blai pen ban wadam ba ki em kila klat ga ba ubel awai ki kim shumla ko angu kila ngar ga ni pen shoi jong syaitan bagele persya ke bubel hukum iki dan ra ya ka pop hanak persai baringkan ba pop lawan ke jingpang sistem ke yon jing kro ke jing babon blay usul no yo bro usul embat yap ka pop ba ba patang baru ke bansawan baro kan hab ka pop kum tau da ai ta lenti ke jing mai lenti ke jong o bat chana ki ege baro nado ko to ka khlembar hi man rapat yawai u Adam baar u bro Jesus Christ ba ne ka persai ba dai tang mo bala ban ba khle ya ka pop jong persai man ka pop jong bro ka man bon bat omben da wai pa kalenti ba Islam jong mran da jong no ka mran da Islam jong bro jong no ka bro kila ban pen kho ya ka pop ba jong khun ben reu dan kam ka sang ka ba leloi ta sang ka ba khlam pop ba amme ko mo ta ka sang ka persai ada Islam yang khun ublai u Jesus Christ kum ta la pha yang khun kerpang ba Islam jo kan long ka Islam jong langkanya nam ta jong ka persai ba u Jesus ba khlempop wan ban kha kum u khalung ha ka chnam Bethlehem ba sala he suki boski ba life was them la pen baptist you bad wa yo ka jong terus le umusir makhluk la job gijing pensai sampai lab the gospel hakalang sugijaka jong kategori Palestine bag pai por rasa na frayo but ren laisi bo layap la mi pat bar ka to ne sgi bodel persai ke basawo si au ren hanen sla persai la kyo shabreng bag lawan kajiwan ke masisin ko mukhalong resuan pak kajiwan ke barsen ko bro om jo como bro uba ka persai katip ato ka por kom khun berrio or wana ka dor jaw u khono blay ba haga bor ikhtiar ka ba ube pam ko bu bar hada ka por or ba ban shano elagi jong gibrio te ge ka ban pe hana ka ski ka long yang jon ban ko jong try jisu ka pen khle ya ga jing panem nam da ka persai barakawai la khadiyo ada katang Emmanuel ka ba mod ublay lambat ni kanai pun ibu beli usuk na ibu beli lewan manjok gerpang ya kon beru lima kon jo uji sukses lau kon beli wan man kup ya gajing lau beru tengi iru ksen jo beli ba ka meri tesati glapun yo kon lima ka bo jo mesin mekhoy ba mesin mekhoy ula le ka kamba haga po jo ka meri bat kala yo khonlo la khar katang jisu kamot unang panem jong ka persai te ne ka por ken mau ne ka sui Christmas ka pen mau
ya ka to ka por bo jus lawan ke bahar da tam mentah ina pasai ha jung long kum khalung ka Bethlehem kadang ka pen I bangi so kemen so yu boleh kata boleh ke pasai la fa yung khon yung la khamalai u Jesus Christ te gambar yun na por Christmas por Christmas lawan pekan mawangi kan ya jing wan ke ba sisim no try Jesus wala wan pan panem ya ke pasai ha por ka ya ke ba debyang ban ling ba jo lasus pa ya ke pasai Ang kenmau Christmas, inam kenmau tang tu khulung Jisu hapo ka sing on. Ang kenmau Jisu Christ lawan jeng persai man chem ban ket ban bano hala ka jong ka met ka jong namta ipop ki jongi. La ket mo na do ka por la kem yo para lam yo sya ka yeng ki jong Herod. Hala bula tet la bom la shoy yo man ra sya ka yeng senchar jong pilan. Ba ta apa ko por la bi syar yo para rai pen rem yo basana fly yo bạn năng sâu này làm như con lấy sâu nôm có cái啥bạn năng sâu kan bạn sa lagi prek lagi selajak jo islakti jo bạn ta ben pog basgat sya aslang banjo lagi kurung jo mendung dusum lami kasna batoi no dala boyu ha lord ko ding phana bạn năng ta la pen yang to ding phana bạn hang to ka ding phana kadika dak jong ka jing Peni penpau yau Jisu ko mulanganya ubakit yang apa kepersai wan rapat kata ke jidai ke ba lingba jing suspa jo ula ban yo badu blai ban bagi pop jong kon beri bro an mamno again pa so Jesus Christ boklai ban map igi pop ke plat duna jongi baju ke puar ke Bible ke ayat suru kitab isi asan wai bat san ningkang Petrus besal badai di snam jong Jisu ban pensya ini Yana ka por pi be so no khobor dan kami ka jing panen setiap barwang no panen persai uji sukres dan kami pun kya uji su law no pun kya uju mentasi bam juga ang sisi bro lai no khata fra uro jusu we rato ko jaka bi so no khobor lawan panen lawan pun kya lawan ban palat ya baro ko syate aki bor ka junum te bi no syate aki bor junum bor ban ye mesti ino baru ka ban lai dai uji sukan melawan je persai ban ai bi je padem je pemkya je palat ene khobor kalau ban ai je kermen kan je fi wado je kermen dagal la jong ke jum dan Jesus Christ kan ubalawan hanan persai ban kenau hanan ke Christmas welawan kan ban pen em ban pemkya ban pai kun meru na kapok ai sam je pang ne mesre je ban ban syaitan ban baro apen yo ke je em ke badap kar hai au Jesus hi naswa jong yones kunang chhod khat ba chibo wal gobdo Usaitan, wan mantu, wan ban, penyak, wan penjat, wangala wan ban ai kejem barap kerhai. Dia tu pedang, yoji suhan aja seli ayon, wan hadamu jofi, hadik iketeng jo, panma bagi jumpa waduna jofi jem baro, ayon sait jofi Islam jo Yesu. But Yesu hana pol itu jofi, abu rong kejem jofi, pola tahu tamai, kejem jofi baro, merman sen, kalau bro ke lagar kudo. Dan betul kajing ai je sai jong blai bang pen kenal gino si kasbas o bela pa jong kon khama Jisu am ta jong phi jong tang sai barak wai ba sus pa ya ka to be ker khu phi yo Kristus basuk bakaban ang bolam jong blai jong Jisu Christ amen